Of the Khasi Hills Autonomous District Council budget estimate for the year 2025-2026. The yakin memar tiba yashim benta hakanika general discussion and I pour 10 minute marunarwe. Dengan khot kat kumka list of the members ki balai kateng belapan poi kateng sanga. Dengan khot ngkong iba. Submit hapo sau baji. Kata ketika bang lai ha katugas ngi tingin melakukan question ni kata Panishim benta general discussion. Teka balengok kalau balai lahang yang ni, balabu dah kapot. Hoi ban alot ya ka time, ya ka limit ketika discussion do fee. kata ketika praktis kepala lek hak ni lo hak por ke pemensua. Dengan apa lu ya ke apa. Chairman sir, point of order. Mr. Chairman sir, aku akan menerangkan point of order. The rule 42 kalau akan shy, but the chairman shall decide all points of order which may arise, and his decision shall be final. Shongkonor badun buram, kidkhot jong kanika yeng badun buram jong ka Khasi Hills Autonomous District Council, rengkat ki executive committee member Ngashim ya kanika lan. Abe Saleh. 5 minutes later. Kung ai lah. Laat John in the house, but I want to berpercaya. Kilawan berpercaya, kita percaya. Hadin pakai yo bersinti maki ke cingsin car merta tengba riu nyop nai pok ke HDC. Ni kadon ke ka baplang kam tam le ha ke ni rong tor ba. But ka bapsa kalong na ke arut ke babateng kum diam bersiam apa ke HDC ha ke isi. Flashback. Ikan don nem kum kata balik sih, kadang kecil sidang kemat pada hari nak buat. Yo nama bangan join fee kadang don kawik bangan hapara application ni fee. Lagi ni kisni, kadang sidak dah kau solong, kita bahas solong, no. Kadang kecil jah, coba sosial solong. Nangit kem kaba, pin lum lek sidang kemat. Yanu. Dan pada ini kita lanjut. Kanungut kini kita yo ya kini training license, kita day kita try muluk jongi. But kanungut pada kita bamday kita try muluk. Ngaku abanti bang ni. Berlin, Berlin. Pi ke jingi tai jung ki terbat kam tam li kong JRSE balibat Titus CHYNE. Teng habngi pe kong ki pai ba. Il alung kanya khundung. Im desu bakati ke ter ba. Pi maki ki di thnya. Kani ka isi bam thmai bari man ta khlong ki di uksai. Te lada thnya le lam uksai yu chi bul be. Mar kim padan kim pad de maki besu yu uksai thnya. Di maki besu yu thnya. Ni uksai un chi lam be. Te menta lada uksai so khudot. Ti kalong ko ba ma ke ji ki. Yapan dekat no, lagi yapan dekut no. Yang tu uksai so khudot. Ti ka ikam ja, ya ti ka isi ke bari man chwa. Le dan po baki de ba simti ke ka kam menta pan pya ke isi. Ki de ki bri budat kali ti bri ti ple. La dari ki we kamut ngam tip ka ik ban ja. Ya ki ki MDC bari la bar lo. Ya ka isi ha ki ti kisnam do no. Kum tang kentu ya ki MDC la bar tang kum yam siam. Dan kam ban habadan ke bajot habapay dan kam bersedia habadan bajot dan kam ban repair lane ban thau thmai kata ketika ji tai lang hom ban security kumbang I pai ba ya ke ke bom dei nang ta ni ni ru simti ka BPP ngai ka don ki jing tho ba sirkai kam tam na kalyang ki dor batro ki om baka ka isi barim ba isi barim balilam da NPP kam don ji fair ba ka isi peram da BPP
ki hang ki keno gyong badan ke jingkrong hadu aspa du sanspa ai khat pra tli ki trok hapo thamdi boy ngam tip habi di kene hatol adon em ke ji penbe hapteng driver truck bat siam basem hang sinja hoi la ka don ka byang la ka kam don kamot klong ka iki ba ja apo no tamar ngin keno jadi bentip dia kecing sisa maka tak kentin kong wat yu kreu ti ki we mar sautli ka ka lupa sagdi nalor kata nalor blam mi sikiti driver truck nda ki tayo agni ki sui ba mi so we pat untuk rangba bodi nilam yo ka kongres ma Vincent pala Menta lawan segi VPP ke laat segi tiang so ki pin I keling menta mensua ki overall ki gates ki don nambakla ki don arpo ap santli ki gates jongga diskonsul menta la ki ku momo dan ten na do bawan ke VPP te kini baro manu bansu ki si ki pai ba namar ba example mentau kau ubawan na ko hati hadu selong te ku somdor santengka te lada ki gates pat hap siu temut katul kan lap long citengka extra te ki gates kuma ongapi po bypass within a span of 20 kilometer po bypass kat not liki gates within a span of 7 kilometers ki gate hajawai ketika bypass kat not liki gates te ting la le rang ko comment ro kade ban tip ken in sim tang si jaka let ki extort sang jaka chupan senge kat badon chupan senge ta kawai ke gate jong minister kawai ke gate jong MLA kawai ke gate jong MDC ting ting kawai ke gate jong forest ting ka ni baro kade ke banlam ke ni jing baro kade ka jingmi na ka corruption te kawai beri su ka jo he ka kali ke bawan se sa nganganya kali nado dali hado selong ci jaka ong ka kongres mentak la penkre balik RTI habi di bat ka PPP hang ne ka don ka kongres ka da ka RTI penkre ka kongres ya ka BPP hang ne ka don bat wong ru pa mana ki khodop kata ka di ka ATM pi hang ne na bali tai kai ka di mo ATM kare ba kan siau pisa ba sei pisa krong kamot ba simi khajna kat urang ba balong MP mta ba lai tem sutu kita kecimut kane ke lambaka ye ki pai ba kam tam bli hakni ki si ki babun ki penkam de ATM ki jakli kai ka ATM ngasai partai ki ATM kadon kata kecimut bat katul ke kita ba krong khajna kadon ko kilti ki ya ki kali ki ba ya ki hapan sim khajna re ka ATM kamot pidan ka kat pya bali sei ye ka pisa ba pita kata ka dikom re ngam tip bali hadu kadu kuran ye ka isi bat manta dene ka tahu kai ni baka kongres ni kadi kawi ka party plus sensat bon stam hapo mekhia re ba psa pa kalong nadu ba Vincent pala ubat kum president ka kongres kalang yar na wisdom but mentau snam le ha ka MDC zero balance ho MLA ladon ne ta MLA bolton badi ne bo milim ro badi ngila balong dingila nrei ha ka srok bajli ba ai kadi ka sarkar kongres kadi ka sarkar uro ula khalam no ngam tip ka ikata ula khalam de dingila boton yo ka kongres na po milim constituency o pai ba utip khambai ne nga I pai ba kham tip ha ikri ba ro I ki media kai ke jingkran juki swa collection nrei tamta asnam tampaton kila kalan lo pro khoi kane de kita IK ka ba ngi pai ba nglaban budur de tang kita ba bat ye tekbor ki sutu iman baro ki pata ngi dan kam ki development nrei iman andra jo dan kam si ki development ngi dan kam ya kan balan na kam ta self interest na kata kata nga kentu ye ki kersan yo ka kongres ngai be ka kongres ka pahi an wan biang hak bor hapo ka jalam iklia len kam chino yang nu yalam waktu tentang hapo kran ai tentang ka biang tentang ka tuna din ka tahu kan ba san bor suai wong ko dan kam si banjit MP ba Vincent pala jadi namar sik tha so kadi kalau ngadon ikot bor umde bung sukran ngadon ikot bor